Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kilangut di Kertong Jangki Hill State People's Democratic Party, nombor Lightly Constituency Jangko West Khasi Hills District, kibikin top ika kong badari ti ling dok nong lad, kabani ko na nong stan, uba Australia Russia, ubanya ko na Motion Road, beruba KP Pangyang, ubanya ko na Ramra Jerngam Constituency, kila tap kerteng kalai puwaitri ukla lingkot aratar pausan. Kejingli tap kerteng jangki ni kilangut di Kertong ke HSPDP, kelong ke bakham shongshit dekat jing senan lang jagi pai ba nong kershan ringkat ke dongkit kam jangka parti nombor Lightly Constituency haringkat ke jidan lang ru MLA ke Motion Road Constituency ubat metode sedekhar kibule bot lang ban pinshangan jagi dilaingut ki Kertong tat haduk ban poi hakmat ke kerdop jangka office u Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District. Anu di Kertong ke HSPDP ke tau ba KP Pangyang berubah Australia Russia kila long teng ki MDC hapok ke KHADC kat baka kong badari ti dok nong lan ke Kertong ke badangnya kun ning kong ya ke election MDC dan nong stan. Kajin pelong banyak kun ya kan ni hadin banglayo ya kan kita berparti SPDP kajin ya trilang berparti nang kata katong kajin kela anda don adu kata kajin kela ni ha banlong polis lani kino ka jing lani kano ka ai ni ha ban benbek ni bandong kumpong meni sekmat kata apa ai no itu ni haban perlu biang ya betul. Kata aku berjangka. Maka kebuni tanda kelah aduk kata-kata ni su penbahaya ke kalau don aku konstitusi juga bala thok ka just konstitusi. Don ni katu. Betul don kan su. Bangan lagi dun su diwe. Dala ban long ku di sekidar ku bawa modi ya. Jadi ini scam. Lalu ke pasang rubukut. Oh itu job dan ter. Tinggal pada ru dengan job, dengan rem ru ngapat dengan prinsipal banjai ni, dengan sekri baik lembaga dengan parti ini, macam ni. Kalau apa perlu ngabat ni sekri, bar pada ngasusu, kadai ke jingdan kam, ngayu iya ke jingdan kam, kau internet hak pengilong MLA ngilong misi ngilong sibun ki kam lah hak border lah hak roy kapal. Tapi internet lu kibriu, jadi wan le sibun ki paraju ki bun ki ami, ting le poi accident pramangi, ngila rem kumtu kumilong. Tapi ku henmen jong ka konstitusi Ramra Jerngam. Ngadon ke jing Angnut, ngadon ke jing Kiram, ngadon ru ke jing Bakli, baik ki benta ki bangala trai menswa, ni iba kilane aju. Ina kata kadau, ngaban yeng biang, kang bangan yo ban pendek, ya ki kam ki mentu ban sekri, ya ke konstitusi kumju ki mat ke kam jong ka parti SSP. Kumbu XMDC bat presiden jong ka parti kajing sanut ke jungi kalong kini. Baka sik schedule. Kablalong ka sti bat ikhtiar jong ka ri baka chai bende. Ka sarkar India hanadu ka por mai idang don. Kala khate no ya ka bor jong. Kumta kumbai mai iju dawa. Badai ban pen khain bor ya ka sik jul khang baka jaibri kan khain bor. Ngila sa khate bor. Lengba ka paragraph 12A. Tementah ka parti jongi kan yeng bat kan ya yeng kala pha ye ki jingdawa na ka semche ka sora India badai ban amen ye ka sik schedule dai ban penbai ye ka para 12AB ka baham tu ka kedausai ba ye ka bor jong ka district council kam don shu ha ka jala jongi ka don ho president kum ta ngi dawa ban amen ye ka ni ka sik schedule da ka ba wengno ye ka kerteng president hang to ka paragraph 12AB besu lani insert da ka tin governor knang ba ini ki kendau ki siap klau ki tap ki jingdon jing em jongi ka spa mariang jongi kumul uranium kumul doyong motion bagi wei dalam board di state mentang i menin lightly nang yo license na ka so na ka India ya ka hok jongi abang ide ki try kendau
Jadi beri ke leban kita hang leban semua. Balai pada ni hapan lek cim ke permission sudu Delhi. Habang iladon ke dis council. Habang iladon ke jalan ni kali. Kata kowe, kabar. Nadu bayo ya ke jala ke Asian PDP kalau yale mat kalau ya perta ban pedio yo pudu sam jong ki hima kasi ki ba mendai ya ke bala aibor yang da ka constitution yang di India lengba ke 6 dul ha paragraph 20 clause A ba ki hima kasi gidai man kuntup ya baro ki kasi state but ki erstwhile kasi state hima kasi mendai habang iyo igani ke jalame kalia te gani ke jingdon jongi kum ke ACSPP mentah ke sorkar kade helor ke jingtmu bai ki post name igani ke jingi kun jongi ya pudu sam ke jala lengba ke sikidul ke bangide ban yo ke hok bani kren mak asam ni sungthu ba ke parti jongi kalong kadong perta om tang mentang ri nadu ki arpo nadu ki lai po sapo sam sabat mentang ile yo ban penbai ndu teli ki jakai ke jia di badon apo ke jalame kalia asam pada mentang isa sen riu teli ki sektor nak tak kadau ki MLA jongi mangi ke parti berkawai ni trelang kan nak ke benta ke taban pen urlong ya kini ke thong ni ke manifesto ke mai yo ping ila dap yale duduk mensuar kan ke parti de mentah hapo ke jindon ki MLA jongi have clear ibarit metodius bagi don hapo ke government mentah kum presiden ringkat ke parti mentah elek ke MDC ngin yo ban kren shishu ya kini ki put ki sam ki bahap mensuar ki hima kasi kum ka Israel no South State ship kum ka Israel ka hima ka nongwa sim ship ko mensuar ka bladu no but giwei ki hima ki elaka but ki badon hapo kani ka rikasi jan tiabi ki songi Kapor kala day bapinjit ya ki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ai ka thong ka bagidon ki ai kiman ki bakong san ki bagibu akman kita ki de ki jingkeli ki ba fidon kam man yo ya ka jubab haswa ba pin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpoi tarik rumpang arjar arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong